Na kiri mubango jwa kuria mwana kiumia giki ndagitari ni agutariria murimo jwa dermatitis kiriana. Narorera twariria manto ja murimo jwetawa atopic dermatitis. Atopic dermatitis kwina murimo jwa antu bakarabagita eczema, na atopic dermatitis ni murimo juria jugwata muno ana ruterene rwa ngozi, na muno atopic dermatitis kana murimo jwa antu betaga eczema ni murimo juchumburite ana muno, na murimo jo na juna ta jo kara murimo jo ithara mwana oku na kwithwa ngozi na jo ambaidia muno kiri makai ja mwana naja kuma ujo geta jo kiri jaga uthio na jo kauma ujo gaitenya mutundu jo kambiria kuthiria mutundu na kuma ujo jo kambiria kurea nkingo na kuma ona ndijo geta jo iri jana aragu ina to joint manike no muntu murimo jojo ri jana aragu ina to joint murimo jojo twendete guntu kurea kwina unyevu jora mwana athithina na ara joint ire alafu ina othara murimo jojo nojo juri jaga muno ana na murimo jojo twa muno juinge ye gitara ya mpio kuruki gitara ya mwanki rira kwina mwanki. Alafu nateo imbi wonaga mwana ukwena murimo jojo gwetwa eczema kana atopic dermatitis ukamiri kuona mwana ukuage ya rash gwenda ukara urend, alafu mwana ena muithwa, alafu ringi ngozi igakara ikuka na kuma au murimo jojo mwana ukuo mwaka maguta akakarije kate akimaguta nonto mwaka maguta ja karije kangozi we kunyo maguta na ngozi wega kare kiumagara. Ningienda kuga murimo jojo tawa atopic dermatitis kana eczema murimo jo bathite gutiritwa cibitari bathite mwana ukuone na thineji nondo baba antu baba ingi bakarabekite mwana nja bakauga mwana ni ria ri umwitikira igyo tuma mwana akaromu riro kona mwana ukuma kaijawe jambiria ukaraje kaje rend na jena muithwa na jakio magara uringithia ngozi ukaigua na ndini umagari umenye mwana uwa ena thina yu igwetwa atopic dermatitis. Na murimo jojo naju muno ijore tanga bani tobira tutumira muno kiri ana betu. Number 1 ukethera mwana thinere gutuma murimo jojo ija akeja kutha mwana umerite na family na allergies ukethera mwana na gwa affectwa ni murimo jojo gwetwa eczema kana wenda mubagambo jongi ukajwita atopic dermatitis. Number 2 intobira mwana agutumira mwana mwana akithwa ikara inyunye ara ng'ombe no itumeria ria rare gatuma thineji kaingia sana. Kingi nakio mwana akithwa irija intobina citrus fruits nto machungwa muno kwa wingi kana nyanya kana spices, especially spices china cinnamon, vanilla, kano na into za chocolate biuno bitirige thineria ikaingia muno ki mwana na bonge nabu mwana ukuga karango ciewe iringi thaua ni intobira biutuma react cha for example ja ndigi kana ngwe na manyoya ikaningithia skin ya mwana akarathi newe muchumburaga. Kingi nakio mwana akija kwithirwa na kuthamba na sabuni ja iji china scent. Kingi nakio inyo mara technology turetete muno gwetu into tukujukia tugekira na nguo nekenda tuguo twera tugutora twekira tukimiko turabukurira na kenda twekira nguo ne yera igintu kimwe kabira gutuma mwana bari act na interview na mwana ukwaka gya thineje gwitwa atopic dermatitis. Murimo jo naju jo tiritawa na phases ithatu. Kintu kia mbere tugutega induction phase wataki daktari agakwereza agakwira induction phase. Number 2 kwena transition phase na number 3 kwena maintenance phase. Wathingatiria phases icio ithatu mwana ukwaga karabwega
na tukomba kurwana murimo juju jugwitwa atopic dermatitis.